No, si pangalan mo si Jason, sir. Jason Alastra. Kamu ni diniril. Sige. Sige, diri tap. Unsay kasulti nimo para makadaog pud ang uban? Ano, like and share lang mo para sa makadaog mo. Balik no? Surtiha oy. Asa man si Kuan? Apa, sir? Ikaw si ya oy. Ano kayo mga katubag gabi eh? Signal, sir. Pandiri ba? Sige, nakatanaw ka. Sige, si Kuan no? Si pangalan mo si Jason, sir. Jason Alastra. Kamu ni diniril. Sige. Abi na trabaho karon, Jess? Ako yung trabaho niya. Asa David? Dire? Sige, sir. Salamat, sir. Congrats. Salamat sa inyong pagtanaw gabi ha. Sige. Sige. Unsay kasulti nimo para makadaog pud ang uban para kuan? Ano, like and share lang mo para sa makadaog mo. Sige no, like and share lang para sa imo makadaog. Sige. Katabang, para maka-apil pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-apil pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.